aja ni tugwa kisesira to anagianja para bakarete cibitari ibitari rinene monke kabindi tubani anja jonto antu baba batiko bejera na ira nyingi kwarirwa ni baraturitaga na bongoge ende ndenda kugweta mono antu bwa kesi erari utuko kere media cietu ogwici batutethairia gutrace antu bau mantu ja John Kome uria wajira aja kuma chuka referral hospital ararifa na aja gwetu ena thina ende araretwo aja nontu ni hospitali rere akuena kwao na tuendelea kumuoa matibabu na physiotherapy na kumuthitheria counseling na mantu jara jonthe jendekaga na ndawa iria ciendekaga ende acoka arifa wa Kenyatta National Hospital ntupo thina yawe na Spinal Injury Hospital nikenda bomba kumuthitheria thina ya ore akari nikenda bomba kurekebishwa lakini kuma akuretwo na aja kuma rira aumire chuka antu bawe bamutigire cibitari kwa hinya kurifa tutingiumba kumuikia nontu twagereria kuringira antu bao thimu na twabeta nikenda bakeja tutethaniria tumuikia nare lakini antu bao batejire kuma mweri jwa 8 last year iria ijire aja na kuma au tuendelea na matibabu mwanka thira ururu buria ari nabu na twamuthithiria ora kuringiombikika lakini onto cibitari yote no aje baraba ingi bejagaja bondi ciatu ikojora mono na itwenda wiki antu cibitari iji nini bara twathithiria matibabu babua itwamuikiria Kanyakine nikenda kendelea na mazoezi pare kendendelea na mazoezi jawe na nyantu bao beja kenda bamuikia Kenyatta Referral Hospital lakini akuendelea ara Kanyakine still antu bao batejire na tukuthingateria kuma Kanyakine onto twamuikiria Kanyakine mweri jwa 3 mwaka juju akarete aja kuma mweri jwa 8 tukumuikia Kanyakine na endelea na matibabu na tukufollow na social worker wao iba mwaniria kwao na bara mutiga kire family yao na administration ira ya community eu kwa ubatu twije na anira bwaga na arakinywa njora kwagirite onge ora kwenda kwareria ne mwaji onge tutwire no yaja kuma 2018 itukarite nawe miaka 3 aretwa Philip Anampio aretwa aja ni antu bao ena thina na twamutirita abua ndi mwaji otiumba kwaria kinya kiretwa ataragia na inyana nde atikumba kwaria apilo yetu kire kanero mbare yetu kire community yetu kuromba itu antu bao baraba bebao bamona mbicene kire mindia bamwejera jonto tugukara no miaka 3 itugeretie kumwania maita ja 3 tukira wakwao baraba mumenya bakauga kwao ni gembe tukamwania bakamurega bakauga o bamuthikire twero injero twamwania bamurega o itu mwanetie maita ja 3 na nande atukuromba itu antu betu bona mbica ije ure muije ibere antu baba bamwejere nikenda bakendelea kumumenyera arinja tukona the best way possible ni kubaringi na families jiao tugeta nestra expense tukaba wivu twarekia kuba wivu tukabekira inyangarine na tukomba kubaringi na njachi yao na ala ura baumete mbuga ntithatu na challenge nene onturi munya patient omba kwethero ate kwaria norire arenda kia ya kunengerwa nja kwao era itagwa home based care na ndego twika te issue ya daktari kaire daktari betu bejete babatiriti barikania nabo reko na erenge itagwa home based care gutegerwo ni relatives nja kwao eu nande ni otubaringaira kenda beta bategaira muntu wao ari aunja twina cases cha repatriation. This year we have already repatriated 10 patients na narua twina 8 patients baratokania so to divide bana narua na bana rojo kenda tubaikia to their different home na either a procedure after talk identify the cases from the ward, then we liaise with the chief agatwira the status of the family, then to connecting on to most of them bareta wa chibitare baka abandoned family bateba visitor to tena even the contact so nande to connecta na area chief nomba igotwira information no twira family background ye patient alifa nini ala mwale aheo mwana na aciari mate kumugwata yani aciari mate kumuhe support ire ifati gwithirwe kiheanagwo kana mwale munini niagire na mimba aheo mwana ure wali responsible amukana mwale gicoka jabuga aciari matuka matuba kumuhe support mwale yakona tina ngugi ya guthithia ni gute mwana ou
amwe nao methagirwo mena ulemavu na mbuga muciari fulani ategera ona mwana utakati karofua akona njira njega ni ya kumuta ndenda kuria community yetu nginya mwana agacerwa kariu tugaga ene life kana maisha ma muntu wothe uri thiguru Murungu ni ethagirwa maingi koguo agethirwo Murungu akuhe mwana na mwana wenda kuona na ulemavu wa aina fulani nivo bwega weje cibitari urie ni ataumba guteithika handu ha gutiga mwana wega na unyumba akigirikagira naho ari wenga ni ndate Morogoro ndimenya wandetire kuno cibitari ndajora ndi thande no ndiforo na kuma ndegwa kuno tyo cieto inyawe ya kuno kuringana na nyama fato njaye tutiri na kuma tariki 25 mwaka ruari yondo itare ba mwaka bamba mbure panenja na ndategere ko ana ntu kabanya ndenja oene ndamburo tariki ndera mpano tariki jirisha mweri wa mwanja koro gutare kuora ndabera winte ana guruku lobe ante ana guruku ndari ndendele gorio ndo cibitari kethamba shua angero macuto ndawa mwanga kurwa muluito yo aturite yo iteitie yo atia Antoine yo tiete Antoine bambega pulasa yoro bambega pulasa mpane ndabe ayi nyoba ini onkwenda wekiro ndra mbega leno ndra nture yao ngajo kwa pulasa hotel bonkero amba woni kai kwa pulasa yonkana ndawiru nyandenja kinyankiona na bako akinyama ntabona ndra maiteri ombe menye metaine tutura abatu tariki 19 alafu kuma tariki 19 mwaka no ndio kuno na ntaora no kantierie no kambanganyisi thuikuruku na nige sungu kyangwatire ndawariko kibaba yani kibaba nikyo kyangwatire ndi mndene nkyongerera mirao nitika kwende kinya twaro ya kinya na muntu yo ndonere kari yande kimauru ndaibwa ningwa ndaibwa nkulemewa ne ndaure mbunde wa mbuma we ne mwekuru ne beyire na muzako kwa ne bankamatire bankambambi na myamawa pampendi mawa bampe mdimita mawa ndaria mweri mawa watwika ntikubwa ndiguria mawa yo twika ntikubwa ne bandetere na ubebwa tariki 19 matariki 19 no ndio kuno ndigware no ngwetere mbene akaomba kuya ndi no ntona timu ndi muringira mbigwa gitira omba kuya ntu oni ndatiro ntina kinya timu kurngano bukarora bongire kuma ndego ya ndi no uraringara timu no nkora ciambira no timu eke mwangini ndi to daktari amba muriza kwa na amba mbura yani otwigamba andomera ngarama mwanka musi